Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza. Nitwa Kwamaza Ernest, iyo ni TOFAWUTI TV. Mbashimira ko mutuba hafi kandi mukagendana natwe mu bihe byose. Twabwiye ko tuzatubagezaho ibintu bitandukanye, yaba muri politike ndetse no mu bindi, imikino, imyidagaduro, amakuru yo mu karere ndetse no mu gihugu hagati. Ndabasuje nongeye ndabasuje. Hano rero imbere kuri kamera muri kubona umushyitsi twazanye cyangwa umutumirwa agiye gutangira twibwira ibyo tugarukaho. Nta bindi, ni umunyarubavu yegeranye na Kongo. Abanyarubavu bati ya FDLR iri hafi, FDLR ikambitse hirya no hino. Reka tumenye ukuri, ese niki bimeze gute Rubavu, bihagaze gute? Reka tangira twibwira. Ya, urakoze Ernest, nitwa Patrick Maisha, nkaba nyiri Bingwa TV ndetse nkaba ndi n'umunyamakuru wa TV1 mu ntara y'Uburengerazuba. Iyo umuntu avuze Rubavu muri rusange, Rubavu bimeze bite? I Rubavu nta kibazo, nubwo wavuze ngo twegeranye na Kongo, ariko nabonye namwe mwegeranye na Kongo cyane kundusha uko muturanye n'umujyi wa Bukavu, natwe tugaturana n'umujyi wa Goma. Byinshi cyane biri kuvugwa. Ubwa mbere abasirikare bo muri Kongo baraje bararasa ku mupaka, barongera baragaruka, haza n'indege zitandukanye. Ubu mwuka umeze gute Rubavu? Ya, nibyo bijya kuba hatangiye iraswa ry'abasirikari ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bambukaga umupaka baza mu Rwanda, ariko nanone inkomoko yabyo ikaba kutumvikana ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23, ariko u Rwanda rukabihakana. Nanone u Rwanda narwo murabizi yuko kuva mu 1994 umutwe wa FDLR uri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi akaba ari umutwe urwanya leta y'u Rwanda. Urumva rero u Rwanda narwo ntabwo rushyira amakenga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rukaba ruyishinja gufasha umutwe wa FDLR kugira ngo uzaze gutera u Rwanda. Abaturage batuye bavuga bati tugomba kuryamira amajanja kuko inkambi za FDLR turi kuzibona. Niko bimeze maye? Nibyo Ernest, ariko harako nari nibagiwe indege zaraje za Sukhoi zivogera ikirere cy'u Rwanda ubugira kabiri, binarenga kabiri, kuko bwa mbere yaraje igwa ku kibuga cy'indege ihamara amasegonda, nabyita amasegonda ko nta munota yamaze, yararandinze, imaze kurandinga irongera azamuka. Urumva yari sabotage. Noneho ni avion de chasse, indege y'intambara, ntabwo ari ya ndege itwara abasivili, kuko ziriya zo zigira n'ubudahangarwa. Buriya urebye imiterere ya Rubavu, indege zijya kugwa ku kibuga cya Goma ahanini zinyura mu kirere cy'u Rwanda, niyo miterere. Ariko kuba indege y'intambara ya Sukhoi iza ikagwa ku kibuga cy'indege ikongera ikazamuka, urumva ari sabotage. Nubwo Kongo yavuze ko bari bibeshye, ariko nanone ntawavuga ngo bari bibeshye, ntago bari babanye neza n'u Rwanda. Kuba rero batari babanye neza n'u Rwanda, indege nayo ikazikagwa ku kibuga cy'u Rwanda ikongera ikagenda, kabiri ikongera ikagaruka, ari nabwo banayirashe. Urumva yuko byabaga ari nka sabotage cyangwa se kwiyenza. Ari nayo mpamvu baje no kwirasa, birasakuza cyane, ariko biza kurangira. Ari ikindi warumbajije ku ese abaturage ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biteye bite? Nibyo nabonye Rusizi barambuka kuko isaha ya 9 bakaza gufunga umupaka. Buriya nyine nari mbizi Rubavu, ntabwo nari nzi ko n'intanga ariko bimeze. Nyuma ya COVID-19 imipaka yaje gufungwa ku mpande zose. Imaze gufungwa kubera icyorezo,
aho yakagombye gufungurwa bikubitana ni crise y'iki ni crise ya M23 noneho urumva yuko abanyekongo bahise bashyira umupaka yuko ugomba gufunga saa 9 kubw'impamvu z'umutekano w'igihugu imbere ni gutyo ni Rubavu bimeze ariko nanone ku mipaka muri Rubavu ku mipaka barinzwe usibye ubu ngubu wenda kuvuga ngo kuba hari umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ariko ni kuva na kera kose imipaka i Rubavu yari irinzwe abaturage rero nta kibazo bafite kuko ni ibintu bamenyereye gusa hari icyo warumbajije cya FDLR ntabwo ari hari hafi mu mujyi aho twanyarukiye ni mu hagaragara cyane ni mu murenge wa Busasamana no mu murenge wa Cyanzarwe ariko nanone byari biturutse ku ijambo umuyobozi w'ingabo yari yavuze Lieutenant Colonel William Jarasa yari yavuze ko bafite amakuru yuko FDLR yegereye umupaka ikabituriye umupaka ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu natwe rero urumva nk'umunyamakuru ntago wakumva inkuru nk'iyo ngiyo ngo wicare ureke kujya gukurikirana uko bimeze cyakora twarakurikiranye dusanga umupaka hafi ya wose hari abasirikari ni ibintu bitari bisanzwe muri uko gutungurana kuva kuri Grande Barriere nkuko wavuga ngo Rusizi ya mbere ni ya kabiri na Rubavu hari Grande Barriere na Petite Barriere no kuvuga ngo kuri side y'u Rwanda hari abasirikari kuri side ya Kongo naho hari abasirikari none barazamuka bakagenda ibirometero bigira nko hafi 30 bari ku mupaka n'abandi nabo bari ku mupaka kubwanjye wenda ntarumva ririya jambo ry'uriya muyobozi w'ingabo numvaga ko ari FRDC iri kugira gute nayo icunze imipaka yabo ariko akimara kubivuga nanjye nagize amatsiko yo kumenya ese ibi bintu bimeze bite nganiriza abaturage cyane bo mu murenge wa Busasamana aho nagenda baganiriza ndangije urumva umunyamakuru agira ibibazo byinshi ku baturage ndababaza ate se mwabwiwe n'iki yuko ari FDLR ko n'ingabo za FRDC zishobora kujya hariya ni ku butaka bwazo nubwo ari ku mupaka cyane bo barambwira bati ntago byari bisanzwe ubundi babaga hirya kure y'umupaka bategereye umupaka gusa amatente yo narayabonaga hari atwikiriye n'ibyatsi nkuko mwabibonye mu mashusho akaba nandagaragara ariko ari ku murongo ndabaza ate se niki kibabwira yuko ari FDLR bo bambwiye yuko hari igihe bajya gushaka inkwi muri icyo kibaya noneho bakaganira nabo barangiza bakababwira bati mwitegure tugiye kuzagaruka gufata iki igihugu cyacu nabo bo bakavuga bati nta mu FRDC wajya kubwira ngo azaza gufata igihugu cyabo atari umunyarwanda ngayo ngoko rero nuko niko twaje kumenya yuko koko abarwanyi ba FDLR bari kwegera umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ya kugeza magingo aya ngaya ntabwo watandukanya abasirikari ba FRDC na FDLR kuko ahanini muri iyi ntambara ya M23 leta ya Kongo yifashishije FDLR kugira ngo ibafashe kurwana urumva ngira ngo mwarabibonye mu maraporo agiye asohoka yaba ya UN yaba ayiperereza y'u Rwanda nayo yarasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye nuvuga ngo rero tugendeye kuri ayo maraporo hajemo ikintu wenda cyo kuba bakwitwa FRDC bakambara umwambaro wa FRDC ariko nanone wenda ayo magambo ya wenda bagenda babwira abaturage nayo akaba ari yashobora gutuma batekereza ko ari FDLR kuko nicyo kibazo narakibabajije cyo kubabaza ate ko hari abantu bavuga ikinyarwanda b'abanyekongo kuki atari bo baba bari hariya ku mupaka barangije barambwira bati abavuga ikinyarwanda b'abanyekongo ni abanyekongo ariko nanone umuntu ukubwira ngo tuzataha iwacu tugiye gutaha nawe urumva yuko nyine ntiwabona umunyarwanda so naho ngaho wenda reference yabereye kandi burya icyo umuturage akwemereye nk'umunyamakuru ari ikindi wahinduraho
ntacyo wahinduraho. Ya nibyo, urumva nk'umunyamakuru ntago bari kunyemerera ko nkomeza muri icyo kibaya, ariko nari hafi kuko no mu mashusho nuko wenda nari mfite lens idakomeye cyane, njye ubwanjye n'amaso narabarebaga bakora patrol. Urumva ro patrol bayikoraga, bamwe bazamuka abandi banyuranamo, urumva abasirikare bo narabarebaga nta kibazo. Ikibazo cya Kongo n'u Rwanda harimo ikibazo gikomeye kandi gukemuka bitari uyu munsi. Impamvu mbibona ni ikibazo kimaze imyaka hafi 30, imyaka 29 kuva 1994 kugeza 2023, ubu turimo turasatira 2024. Urumva ya myaka 30 irimo iregereza. Urabizi yuko RPF inkotanyi barwanyaga leta yari iriho icyo gihe, baza no kuyitsinda. Abari abasirikari ba FARE bambuka muri Kongo, bagezeyo barema umutwe wa FDLR. Umutwe noneho waje kugaruka mu 1997 98, ndakeka byaranahereye inahangaha muri Cyangugu, igihe cyaba bamwitaga majoro Rwabukwisi. Ni Rwabukwisi. Uyu nguyu wari wahereye hano za Bushenge mu byayi, urumva. Yego, ndumva ariho intambara y'abacengezi yatangiriye, iragenda ikomereza za Rubavu, ikomereza mu ntara y'Amajyaruguru, ikomereza mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi, Ruhengeri. Bibi intambara ikomeye cyane ku buryo bari bamaze kwigarurira igice kinini cy'igihugu. Noneho haje kubarwanya basubirayo. Urumva rero kuva icyo gihe icyo gihe cyitwaga Aliri cyangwa se abacengezi, cyaje kwitwa FDLR. Noneho nuvuga ngo bakomeje wa mugambi uko bagomba nabo kugira gute kurwanya leta y'u Rwanda iriho iki gihe. So urumva bari ku butaka bwa Kongo. Ubutaka bwa Kongo, noneho intege nke z'igisirikare cya Kongo nabo barabitwaza bakavuga bati muze mudufashe kurwanya iki, abarwanyi runaka, sibyo? Nuvuga ngo rero mu gihe ikibazo cya FDLR kitarakemuka, n'ubundi muri aka gace azakomeza nk'abiki imyivumbagatanya, sinzi niba ariko nabivuga, cyangwa se intambara z'urudaca. Nge numva kugira ngo iki kibazo gikemuke harimo gukorana kw'ibihugu byo mu biyaga bigari, si u Rwanda gusa, kuko harimo u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, Uganda n'iki byose. Abo bose bakabanza baterana, bamara guterana asigaye bagafata umwanzuro. Noneho ibihugu bikorana n'imwe mu mitwe irwanya ibindi bihugu bakagira gute, bagahagarika uko gukorana kw'iyo mitwe. Ubwo bahagaritse uko gukorana n'iyo mitwe. Ernest, buriya igihugu cya Kongo ni igihugu gifite umutungo kamere. Kuvuga ngo East African Community yaza igakemura ikibazo, Ubushinwa bushaka amabuye hariya, Uburusiya burayashaka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirayashaka, n'ibindi bihugu bikomakomeye. Urumva? Nuvuga ngo ibi bihugu bya East African Community ni nko gutanga abagabo, kugenda yaravuga ati natwe batazavuga ngo nta kintu tutakoze. Urumva? Bagatanga abagabo bavuga ati natwe turi hariya, reka bigaragare ko hari umusanzu turimo gutanga mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nuvuga ngo ikintu kishe kiriya gihugu ni ibihugu bikomakomeye, bihakura za korubate, bakura za lithium zikora edayiro, ngo ntabwo bizoroha kuko imodoka zigezweho n'iz'amashanyarazi. Urumva? So urumva rero ntabwo uriya nyiri kiriya gihugu gikomeye azemera ko hari aboneka umutekano, kuko niyaboneka umutekano ntabwo azaba agikura iki umutungo kamere hariya. Ikintu bita cya Kongo haracyari intambara y'igihe kirekire, nanjye ubwanjye ntazi igihe izarangirira. Biragoye kuko
uzareba intambara hanini zihera mu burasirazuba. Iyo tuvuze uburasirazuba harimo Nord Kivu, Sud Kivu, ukongeraho ziriya za Maniema, ukongeraho za Katanga, ukongeraho n'ibindi bice bya za Ituri na za Hehe. Urumva niho hari abaturage basa nkaho bashukika, kuko niba wajya gufata umuntu uri Kinshasa umubwira iby'intambara ntabwo ashobora kukumva. Urumva, ariko nanone harimo ikintu gisa nkaho cyahembeye ibintu, ikintu cy'amoko. Buriya kuriya kudahuza kwa wenda Kinshasa kumva ko habayeho ikibazo cy'abahutu n'abatutsi. Urumva, mu Rwanda habayeho ikibazo, abazungu bazanye ikibazo cy'abahutu n'abatutsi i Burundi, sibyo? None mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo bwoko buriganje. Urimo urabyumva? Hariya rero nibo batangira bakavuga bati bariya abantu kuba barazanywemo amacakubiri n'iki n'abazungu, reka hariya hajya hahora intambara. Urumva, noneho hariya he kuboneka iki umutekano namba. Ariyo mpamvu nkubwira ngo mu gihe hatarabaho kumvikana, turi kumvikana, mu gihe hatarabaho kumva yuko abaturage bo muri ibi bice bavuye mu moko, bavuye mu makimbirane, ni ukuvuga ngo nta gihe ikibazo cya Kongo kizakemuka. Kuko ni ukuvuga ngo niba muri Nord Kivu na Sud Kivu hari ikibazo, kandi kikaba gishingiye kuki, gishingiye ku bategetsi ba Kinshasa barimo kuza bakavuga bati mwebwe bariya ntibabakunda, namwe bariya ntibabakunda. Urimo urabyumva? Byanze bikunze kiriya gice kinini kizahora mu ntambara. Nikimara kuba mu ntambara, urumva, aho ngaho niho bizahera bavuga bati Kongo ntitekanye, ahasigaye bya bihugu nabyo ntibizishimira ko bava mu ntambara, ahubwo bazahora mu ntambara kugira ngo nabyo byibiki umutungo kamere wa Kongo. Birenda gusa na jenoside, kuko uyu munsi umuntu uvuga ikinyarwanda ni ikibazo kandi ni umunyekongo, kuko nta wasubiza amateka inyuma. Habayeho conference de Berlin, imipaka iracibwa, bamwe babaciraho imipaka, abandi basigara ahangaha, abandi bajya hariya. Ndumva ari nako binameze, haba n'ahanga y'i Rusizi niko bimeze. Hari abanyamurenge bariyo hirya, hari abanyabungo. Urumva, ni ukuvuga ngo rero ikintu kiri hariya wenda umwanya umwe n'umwe arya amahoro azajya aboneka, ariko undi mwanya bitewe n'inyungu za politike ibibazo bivuke. Ariko nanone urebye abantu bapfira hariya ni igisa na jenoside, kuko n'ubundi bibasira iki, ubwoko bumwe bw'abavuga ikinyarwanda. Kuva na kera abantu ntabwo bigeze bemerwa. Buriya hari ikintu bita hari abantu biyitaga le Congolais. Urumva, noneho bakumva yuko ubutaka bwose ari ubwabo, bikajya n'igihe bavuga ngo bulongo yababa, bisobanuye mu kinyarwanda ngo ubutaka bwa data. Urumva, noneho ugasanga ari amoko yandi y'abanyekongo yo ntiyiyumvamo abangaba bavuga ikinyarwanda. Kubera iki? Ahanini babita ngo nabibone. Urumva, nanone n'abantu ushobora kwambura ibintu ejo mu gitondo akongera akagira ibindi. Ugasanga harimo ikintu cyo bita ishyari. Ernest yamaze kugira, twamukuyeho imitungo ye, ariko ejo mu gitondo nyuma y'imyaka 5 yongeye kugira indi. Urumva, bakabibazaho cyane. Noneho hakazamo n'ikindi kintu cyo kuvuga ngo n'abanyabwenge bashobora, aho bageze bashobora guhita bajya muri politike kandi bakaba abayobozi. Uko kubishisha rero k'ubushobozi bwabo niyo mpamvu gituma bagira gute batabakunda. Biragoye mu gihe Kongo y'ubwayo umutegetsi wese ugiyeho yumva ko umunyarwanda mu gihe yagize imbaraga ashobora kumusimbura, kumutinya. Nta munsi n'umwe bizigera bigira gute, bizigera bikunda. Uretse wenda hari
nibigera gutya amahanga akabibona yuko abantu bavuga ikinyarwanda nabo bashobora kuba ari ikibazo hora bicwa bakavuga bati reka tugire dute igihugu tugikate tubarekere agace kabo kuko n'ubundi kahoze ari akabo bimere nka Sudani. Urumva bibaye nka Sudani bo bakimenya bakavuga bati kariya ni agace kabo biyobore bagire igisirikari bagire abanyapolitike icyo kintu cyakunda. Urimo urabyumva ariko mu gihe Kinshasa yumva ko ubuvuga ikinyarwanda ashobora kuza yaba umuyobozi akaba yakorana iki umukasaye akaba yakorana umukatange ibyo bintu ntabwo bizakunda. Iki kintu nakigarutseho ubundi biriya bihugu by'amahanga byabishatse ikibazo cyakemuka hariya. Urumva ariko none wa mutungo kamere uzi impamvu Sudani itagira amahoro irakiza. Urumva ubundi hari umugambi w'uko biriya bihugu byose binini bifite imitungo kamere babigabagabanya buri gace kakajya ukwako akandi buri bwoko bukagira ubwo unuza agace kabwo. Urumva harimo za Nigeria ukuye mu biriya bihugu by'Abarabu harimo za Sudani harimo iki. Urumva ariko byamaze kunanirana bitewe n'inyungu z'iki z'ibihugu bikomakomeye. So ariko no kuvuga ngo ufashe biriya bihugu bikomakomeye noneho ukavuga uti niba bigabemo nk'inshuro 5 cyangwa 10 buri gace kakandi kishisha kandi kiyobore